kami menharusakan. Terima kasih banyak pastinya nang lawan pian. Pasidin nang ini mengamira mulai tadi. Bila nang mengamira apa ay nang taparake. Mana nang mengamira sidin nang kada bagigi. Jadi lawan pian pak laulun padahi. Bila mengamira lamun kawati hati. Bila kada beizin kameranya kada jadi. Lalu pang bahaya hidup sampai ke mati. Kikira gigi pian kada mau tumbuh lagi. Istilah tumpang kata supaya kesenian kada ketinggalan zaman.
lindungan, lalu kolaborasi kami wan salawatan. Ini alhamdulillah sudah di mana-mana kami nang diundang, lalu nang lawan pian tak lupa ulun padahi. Kami nang hari ini sudah ada pamandiran kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Mungkin bang kami tampil hari ini kada sampai pak buai, imbah nang tengah hari, imbah nang sembahyangan. Kami bersatu apabila nang hendak ajan, karena wan tuan rumah sudah ada pamandiran. Karena hari ini pasnya yang kemarian, kami nang hendak pulang ke kota Bero di daerah Bungkukan. Jadi nang lawan pian minta doa berataan, mudahan topang kami ini saberataan. Selalu panjang umur, selalu nang sehat badan, mudahan berataan selalu dalam lindungan. Kamana kami tulah kemudahan salamatan, la salamatan. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan kepada nang pastinya apa nonton TikTok kami atau apa nonton YouTube atau fans kami nang to di Bungkukan atau di kota Bero nang dikenal pian. Kau tungguin kami datang nang sarumbungan, kaina nang hari Sabtu di situ maisiakan. Di desa Siayan kita nang bertemuan, daerah Bungkukan itu nang kota Bero, kaina nang bertemuan. Nang mana sampian ini wabil khususnya, kaina bukan kota Bero nang kada auran. Mudahan kawan langsung kita nang berdapatan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu pulang saberataan nang ada di sini, baik pian berduduk atau nang berdirian atau di sana nang pian tak kumpulan. Sebelum madihin ulun memulayakan, sudah nang tuan rumah tadi ada permintaan. Ujar topang ada minta disambetakan, yaitu nang buhan malak nang tu dari Kaltim ulun menyapa pian. Mudahan buhan malak nang jauh datangan, mudahan buhan pian selalu dalam lindungan, mudahan buhan pian boleh nang salamatan. Supaya lawan kami atau lawan ulun ada kenang-kenangan, bila ada duit pajah diberi sawiran. Jadi nang lawan pian kita nang begayaan, nang jelasnya kami lawan bubuhan malak tak lupa menyampaikan, tak lupa hari ini juga mendoakan. Mudahan buhan malak nang dari Tupang Kaltim nang jauh saruanan, mudahan kaina bulik berataan salamatan, dimana pang begena berataan dalam lindungan, dalam lindungan. Jadi ada juga tadi nang permintaan dari nang perwakilan tuan rumah nang maundang. Manakah sidinnya tadi nang baku piah nang menjulung tulisan, cuman tulisan tunggal kada duit baca buai diberiakan. Jadi nang tak lupa ulun mengabulakan, ini nang pastinya minta disambetakan kepada Pak RT, ujar nang guru Juni nang sidin Pak Unjunan. Jadi lawan Pak RT nang Pak Unjunan nila kami mendoakan, mudahan Pak RT pian panjang umur sehat badan, mudahan maunjun pian pangulihian. Langsung nih memberi disambet Pak Unjunan. Terima kasih kepada Pak RT, sekalinya jadi suruh pembakal maatarakan. Dikira Pak RT nang memberi sawiran, tapi kada papa pembakal wan Pak RT langsung ulun doakan. Mudahan Bang Pian ini saberataan, selalu panjang umur berataan sehat badan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan terima kasih banyak nang jua di mobil maaf
pian bulik itu nang salamatan. Jadi lawan Pak RT bebulik apa unjunan. Jadi terima kasih Pak RT lah lawan pian. Dililihat muha mau unjun pangulihian. Karena mulai jauh sasingot kalabetan. Lah kalabetan. Jadi tak lupa Pak RT ulun sembete. Lalu nang hari ini Pak RT ulun cangange. Liwar masih gegah cilai nang hari ini. Walaupun awak sidin kada tapi tak lama ke. Cuman dilihat-lihat masih kawaman nambah bini. Oh. Menambah bini. Jadi Bang Ulun terus melanjutkan. Kita nang bemadihin hari ini nang berhiburan. Bila ada permintaan baik pian menulis atau nang membisiki kesini aja sampian. Atau Bang Ibu di muka nang bersusuan. Untung bersusuan beudut anak pian. Kami rancak terjadi sewaktu pemadihinan. Banyak ibu-ibu menyusui kekanak-kanak. Maka tuh Bang rajin maungkayakan ke hadapan. Kasihan Bu hentar Bang bilang kajung beretaan. Jadi matihin ulun mana resakan. Matihin nang pamula sudah 70.000 nah diberi sawiran. Lalu terima kasih banyak nang lawan sian. Pinanya nih duit memancing buhan malak nang jauh datangan. Terima kasih ulun mau ucapakan bersuara buhan malak bilang hanya nyaringan. Uangnya Bang banyak memberi 50 pinanya nih bakumpulan. Ada busnya nang memberi bejalan sidin 100.000 memberi warna abang. Mudahan Bang pian pinanya lagi bini sidin nang bebaju hirang. Jadi tak lupa ulun memadahakan ujar bus apotek ulun menyapa pian. Jadi nang lawan pian bini berbaju hirang. Mudahan bus apotek panjang umur sehat badan. Mudahan pian selalu dikuatakan sehingga bulan ini bini pian berpianan. Amin. Lah berpianan. Dimatihin kami menharusakan. Terima kasih banyak pastinya nang lawan pian. Pasidin nang ini mengamira mulai tadi. Bila nang mengamira apa ay nang taparake. Mana nang mengamira sidin nang kada begigi. Jadi lawan pian Pak laulun padahi. Bila mengamira lamun kawati hati. Bila kada beizin kameranya kada jadi. Lalu Bang bahaya hidup sampai ke mati. Kikira gigi pian kada mau tumbuh lagi. Jadi madihin ulun mana rusakan. Jadi nang tak lupa madihin ulun lanjutkan. Kepada bapak ibu ini sabarataan. Baik nang di kiri atau nang di kanan. Kita nang bemadihin 60 hari ini. Kita nang berdepatan. Cuman sayang benar kami nang kada kawa sampai seharianan. Karena tuan rumah sudah ada pamandiran. Jadi imbah ini satu mat kesalawatan. Nang mana nang jauh kesini nang bakumpulan. Baik nang paman-paman di situ nang berjualan. Atau jua paman nang bakandir 3 nang berwarna abang. Mudahan sidin selamat sampai ke tujuan. Lalu nang tidak lupa ulun menyapa pian. Ibu nang dihembin waktu awal madihin tadi dimainakan.
ayo bang butangan pian dilembayakan kain buai ada mancongol muhabian. Jadi bang istilah pertemuan hari ini kita jadi kenangan. Jadi nang tak lupa menyapa jua ibu nang bebeju putih nang gincu warna abang. Liwar gincunya menarik lalakian. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan mudahan buai bang pian kau pulang betianan. Jadi mandihin ulun mana resakan kita nang bemandihin di sini ulun lanjutkan. Masih ada lagi ini nang ni tulisan imbah tadi Pak RT ujar nang Pak Unjunan lawan Abang Agus atau jua Ari ulun menyapa pian atau maidi jua nih bang busnya Sadi dan Nuran inilah bangaran. Jelasnya ulun kada tahu mana pian nang jelas ngaran pian ada ditulisakan mudahan sabarataan husnul khatimah kami mendoakan. Aja tak lupa ulun mau ucapkan masalah doa tadi kita bergegayaan amang kopiah putih nang manulisakan nang sidin bebeju itu nang warna putih baju hirang sasirangan. Jadi nang tak lupa sudah ulun ucapkan. Jadi bila ada lagi nang permintaan kawah jadi tulis kesini diantarakan kaina insya Allah ulun marinciakan. Jadi nimadihin pulang ulun lanjuti kepada bang ading nang ada di muka sini nang nimang ngemira lampu blit dimati lampu benyala di nang mulai tadi ini nang lawan pian nang hanyar datangan pinanya Pak Haji sidin sakaluargaan mudahan Pak Haji pian nang panjang umur beretaan sehat badan mudahan bang pian selalu dalam lindungan. Lalu nang tak lupa ini terima kasih kami mau ucapkan kepada tubang bapak nang sidin betupi nang maatur jalan mudahan buhan pian panjang umur sehat badan mudahan bang pian itu pengrejeki paklah dilancarkan lawan ibu-ibu pulang nang berdudukan. Kami nang tak lupa hari ini menyapa pian ayo pang nang pipi dempam berduduk hulu sempian. Jadi hanya suah ulun melihat kakanakan awaknya kurus saja tapi pipi sing genalan karena panang ini dasar lucu behujuran. Ayo habang pian kakak mendoakan mudahan kaina sukses pipi dempam masa depan. La masa depan jadi madihin ulun malanjuti. Jadi nang tak lupa terus ulun padahi. Jadi mutur tikap lalu di muka sini ading kalau ke tengah sedikit nang ke pinggiran karena motor lalu dasar ngalih bebujuran. Jadi lawan motor nang betikap hirang ilni 300 ulun menyapa pian palah minta maaf terganggu perjalanan karena kami acara hari ini di pinggir jalan. Jadi nang befoto lalaki yang beretaan nang sidin betupi kada hakun beparakan. Jadi nang tak lupa 1, 2, 3 buka gigi beretaan. Jadi nikmatin ulun melanjutkan sebelum matiin lanjut sekali bertepuk tangan tepuk tangan. Jadi madihin terus ulun lanjuti kikir abe madihin ulun langsung terjadi. Jadi nimadihin pulang mana sehati ngaran nang bemadihin kita harus
nasihat Pak Ibu dibuati. Jadi nang tak lupa nasihat pertama kepada ibu-ibu nang sudah belaki atau bang ibu nang gincupin abang hari ini berdiri. Jadi nang lawan ibu tak lupa ulun padahi kisah kada tak tahu padahal buai pian nang ulun sambet tadi. Jadi nang tak lupa ulun menasihati saumpama pian hendak disayang lagi istilah tupang kata supaya kaina surga di akhirat menanti. Bila lawan laki pian harus ditaati, bila laki pian bulah datang begawe sambut di muka lawang lakas-lakas kurihingi. Bila sidin uyuh lakas-lakas diuruti. Jadi mau uruti sabuting ulun padahi mulai di kepala sampai ke ujung kaki. Jadi di kepala besasar turun kadahi kaina pian ke beho kanan beho kiri. Jadi pangka pinggang tapi jangan dikeritiki. Jadi pangka pusat kaina di bawah pusat kikiran nang 5 jari. Itu pang maurut lamun kawa dilawasi karena tuh senjata buai nang bisa hidup ujar jua bisa mati. Jua nang tuh senjata buai nang kancak aras tapi kawa ai malam mahe. Bila nang karas taros lah berem lakas jadi nang lakas jadi awan. Jadi tak lupa ulun mengucapkan jadi mudahan bang berdataan salamatan mudahan mana biar selamat sampai ke tujuan. Tadi besok pindah anak tangan jebakan dekaan lalu nang tak lupa ulun mana rusakan kita nang bemedihin ini nang tu menghibur berdataan buhen pian buhen tabelong mati di senya bangaran Kecamatan Amuntai Utara ini di Padahakan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan langsung ulun menyapa ibu nang besusuan. Jadi nang lawan ibu ulun menyapa pian bagus benar ginco pinak kaping pintingan. Jadi wan ibu hanya anak halus kayaknya pulang betianan. Jadi lawan ibu ulun mendoakan bilang itu pian desa pujo betianan mudahan tu berenak kaina pian tu muahan. Jadi tak lupa ulun menyapa pulang lawan ibu baju hijau anak tuh rambutnya bina lucu dijagatakan. Jadi nang lawan ibu hanya anak halus pantas saya anak ngajap ngapang nang siang-siang jaya sudah berdestakan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan mudahan bola pian kaning nang kenal benar coba dilihat sambian. Jadi nang tak lupa sebuting ulun padehi liwar tubang ibu harap benar baaksi. Jadi wajar aja ibu-ibu harap baaksi istilah tubang kata menyenangi hati laki. Adin nang halus juga umpan memberi mintanya ini doa khusus nang gesan pian dinglah nang hari ini mudahan lakas kenal pian nang lakas belaki. Jadi tak lupa ulun mana rusakan kita nang bemadihin ini nang bagayaan. Jadi nang lawan ibu nang berjual sayur tak lupa kami doakan karena pang pian buai lalu ke hadapan. Mudahan pian selalu disihatakan nang di dalam bakul ngitungannya sup-supan. Jadi tak lupa ulun mendoakan mudahan bang pian itu usaha sidin diberi keberkahan mudahan laris manis sidin nang berjualan bila nang
kasabis lamun kawa diberiakan dimadihin ulun nang melanjut ya kepada bapak ibu nang ada di sini atau abang-abang nang sidin berdiri tak lupa hari ini bang kami menyapai jadi nang tak lupa ulun menarusakan kita bermadihin satu mat lagi empihan ini nang terakhir ulun membawakan mudahan kaina kita sabartaan panjang umur sehat badan alangkah baiknya sebelum dimadihin ulun menutupakan kita bang berdoa ayo bang diaminakan makin banyak beramin insyaallah doa kita dikabulkan jadi bang doa ulun memulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan sabarataan kita nang panjang umur mudahan selalu sehat mudahan sehat kita nang walafiat mudahan sehat kita di jalan taat mudahan kita berataan rezekinya meningkat mudahan berataan kita nang kabul hajat mudahan kita berataan selamat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan berataan kita nih selamat mulai dunia ini sampai ke akhirat mudahan juga kita berkat salawat mudahan berataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mudahan berataan kita nang kabul hajat jadi tak lupa ulun nang mamadahi tadi ada 50 abang nih memberi ujar 10 menit namun kawa ditambahi jangan 10 menit bangai nang seharian kawa ai ulun lanjuti asal jersawiran ada terus memberi BKYN coba lari ini jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan bang terima kasih banyak nang lawan pian mudahan bang pian itu nang panjang umur selalu nang sehat badan usaha bang pian diberi keberkahan mudahan rezeki berataan dilancarkan ngapa nang hajat pian mudahan dikabulkan masalah bang waktu ulun bang pasti kada kawa menarusakan karena tuh bang kita mungkin nang sampai juhur di sini pertemuan jadi terima kasih lawan abang baju hijau nang itu sasirangan 20.000 menambahi sawiran pinanya imbah memberi sidin nang langsung pulik langsung aja berjalan mudahan bang pian selamat dan sampai tujuan di mana begena selalu dalam lindungan jadi lawan depan nang dua laki binian jadi nang tak lupa lontian mendoakan mudahan Pak pian selalu dikuatakan sehingga bini pian pulang mau betianan terus kita doakan jadi tak lupa ulun menarusakan kepada adik-adik di muka nang tak kumpulan buhen tak belum mati pina banyak kekanakan jadi nang tak lupa kakak menyapa pian bulah terima kasih ulun mau ucapakan mudahan gue pian rezeki dilancarkan mudahan amas sidin hibak sampai pagelangan istilah bang kata pian makin tahun rezeki dilancarkan mudahan bang amas sampai ke pinggang-pinggang supaya bang di rumah kada awal lagi berjalan ada ibu saya pulang nambah kendaraan lewat laju benar kada tahu kepangantinan ayo abang pian mudahan salamatan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada adik di jalan bingai nang ini motor pulang lalu di hadapan jadi nang tak lupa sedikit ke pinggiran ini nang pastinya kami mau ucapakan kepada nang di jalan
banyak lawan sampian. Kami ini acara hari ini di pinggir jalan, sehingga pakai kami mengganggu tuh sampian. Pastinya di perjalanan kami nang tak lupa lawan pian mendoakan, mudahan bertaan selalu dalam lindungan, dalam lindungan. Jadi matiin pulang ulang jete, ibu bak kacamata pinama ngangot kasini. Jadi ngitu tak sudah ada nang dihiga, hendak kemana bulik umali warta sungsungnya. Jadi nang lawan ibu nang dua bedes tangan, nang cangang kasini tadi pinah mangutan. Sekali ulun sambet tak tawa pinah supan. Jadi lawan ibu berdua bedes tangan, atas kenal-kenal sungsung hendak bulikan. Mudahan bang pian sehat, badan rezeki dilancarkan. Sekalinya gitu ujar tas kameramen lain tas ampun pian. Acil karudung kuning melindungi pemandangan, Oma langsung bedang ada asaan. Jadi nang lawan pian ke pinggir bangsa dikit, masih nang lawan ibu bedestar nang di belakang. Hakon hajan ini berdiri nang tuh sampian, mila minta rela bila manyunyuh hibian. Ulun bekeyaan haja pemadihinan, jadi ibu Supan minta rela bertaan. Ini anak siapa bila manciling bujuran. Jadi nang tak lupa mu hanya lain-lain leh sabertaan. Jadi tak lupa lawan pian kakak doakan, mudahan buhan pian sukses sabertaan. Mudahan bangsa sekolah bertaan pendapatan, mudahan ading-ading berbakti lawan kuitan. Jua nang mama abah begawi para jekian, para jekian. Jadi madihin ulun menarusakan, jadi nang lawan ibu nang berdastar biru minta rela begayaan. Atau abang ibu nang tadi besusuan, ulun minta rela bila nang tak sampai pian. Ulun kade tahu kira ulun pian bersambung pulang betianan. Kita bang hanya ibu lah begayaan, mudahan buwe pian tambah lagi sayang. Jadi nang tak lupa kami mendoakan, mudahan anak pian nang halus tuh di tangan. Mudahan makin tua ada panangisan, lancak benar tupi kasih tuh dibawakan. Pinanya buhan pangawahan meminum kopi aja sabertaan. Sedangkan bang kami kada diulakan, cuman pakai kopi ulun jujur aja kada bisa merasakan. Kalau pinam bemadihin harau kasurupan, alah kasurupan. Jadi tak lupa ulun menarusakan, jadi nimadihin ulun meminta rela minta maaf bertaan. Apabila hari ini di dalam pertemuan ada tak salah ucap atau tak salah sambet atau sikap ulun nang maulah sampian dalam hati kada nyaman. Nang jelasnya ulun di dalam kemadihinan, kada memakai buku kada memakai catatan. Nang apa dilihat langsung dirinciakan, jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan kepada bang bapak nang bakopi jangan pinahnya bang Sidin tuh ya hendak makan. Mudahan pian selalu disehatakan, jadi nang tak lupa ulun nang memadahi mewakili rumbungan. Salah lawan hilap di dalam pertemuan, lebih atau kurang kami menampilkan. Aina imbah ini disambung nang salawatan, karena setengah 12 sudah jam menunjukkan. Jadi terima kasih ulun mau ucapakan, nang manang ini duit nang memberi sawiran. Baik bos apotek nang laki binian, atau abang-abang berdiri nang di belakang, atau tadi Pak RT nang disuruh pembakal nang maatarakan.
Jadi Bang Pak RT kada memberi sawiran. Jadi lawan Pak RT ulun mendoakan pinanya Pak Ai Bang Sidin kada bisa mau duit kasih disaruan. Makanya tertawa aja nang dimudelakan. Jadi nang lawan kait nang duduk pamukaan, nang kopiah beangkat tapi kada sing rambutan. Jadi mudahan kait selalu sehat badan, mudahan kait pian selalu salamatan, duniawan akhirat bertahan dalam lindungan, dalam lindungan. Jadi minta maaf sudah ulun ucapkan, mungkin nang bemadihin satu mat lagi bertahan. Jadi nang tak lupa ulun nang mau ucapi terima kasih banyak sekali lagi kepada tuan rumah yang sudah mengundang kami. Jadi nimadihin ulun hendak berhenti kepada pengantin pulang ulun sapai. Jadi pengantinnya sudah kita doakan mengenai pemulaan tadi. Inanya biniannya masih bersilih lagi sehingga lagiannya nang ada di sini. Jadi nang tak lupa ini sekali lagi kita mendoakan kepada pengantin dingai lagi binian. Bila kakak berdoa amin akan bertahan. Nang duduk di tengah mulai tadi maha hulot kada memberi muka ikam. Jadi nang lawan pian jangan dibiasakan, kalau pina lawan ije dicium ke hadapan. Jadi matiin ulun nang melanjuti kepada bang pengantin ingat dua lagi bini. Jadi nang hari ini kita mendoakan mudahan pengantin inya lagi binian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan nih pengantin panjang umur sehat badan, mudahan guhan pian pengantin buhui rahayu, mudahan tuntung pandang, mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kami mendoakan mudahan pengantin rezeki dilancarkan, usaha tuh pengantin diberi keberkahan, dimana begena selalu dalam lindungan, duniawan akhirat tidak akan terpisahkan, lah terpisahkan. Jadi madihin ulun nang melanjuti ini bemadihin kami nang mengakhiri. Salah nang lawan hilap mohon nang dimaafi, lawan juga pastinya lawan Bapak RT. Nang tadi tuh terancak ulun nang menyembeti mudahan beretaan warga buhan sini, ini wabil khususnya warga tabelong mati. Mudahan beretaan dilancarkan rezeki, ngapa usaha kita mudahan diberkahi, mudahan beretaan kita kawan naik haji, lah naik haji. Jadi tak lupa ulun mengarusakan, jadi nimadihin satu mat lagi ampihan. Kalau meminta rela juga terima kasih lawan pian beretaan. Kami bemadihin kalau kawas seharian, lantaran bang pulang kami hendak auran. Mudahan saberetaan kita nang panjang umur beretaan sehat badan. Adilain waktu kawa pulang tamuan, istilah tupang kata saling mendoakan. Jadi nang tak lupa hendak bapak pentunan, apabila jerujuk itu daun jimampai ada baikat lagi tinggal dadayat kain. Abilanya jodoh hari ini bang sampai menjelang ini hari pengantin. Si 45 ini kuriding kata 9 anaknya dihingga kaca. Kita hari ini berdoa mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah, mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Bila kita anaknya dihingga kaca, ada nang kura-kura anaknya di perumahan. Kami hendak permisi pastinya tuh tentunya kami hendak bersatu terbang hendak bertahan. Kalau bang ada kainnya sumber di ladang boleh hai tumpang, kalau kami manumpang mandi. Mudahan beretaan kita berumur panjang sehingga di lain waktu
kawa bertemuan lagi. Jadi terakhir ulun mendoakan rajin di negara bila berjual iwak bertahan lalakian. Hanya ulun suah menjual kebinian berarti gagah benar sejenis lalakian. Mudahan sidik selalu disehatkan, usaha sidin tadi diberi keberkahan. Lawan bang ibu nang duduk di hembinan, pula minta rela kita seperetaan. Atau abang-abang nang pian tak kumpulan, atau Pak RT nang handang mengantuk nang ada di depan. Salah lawan hilap kita nang berilaan, atau iku-iku di suberang nang dudukan. Pinanya di suberang imbah tuh makanan, makanya berduduk aja istilah kekenyangan. Jadi lawan ibu nang anak taburingan, bu lah hari ini kita nang berilaan. Umak ada tak tahu ulun manghiyau pian, bu jer ulun pian ulun nang minta rila kita berilaan. Jadi nang pastinya mudahan bertaan kita disehatkan nang dilain waktu kawa pulang betamuan. Kalau bang ada kain jarum nang patah jangan pian disimpan, ini di dalam pati. Kalau bang ada kata ulun nang salah jangan pian disimpan, pastinya di dalam hati. Nang mana jauh buhan pian saruan, mudahan kaina boleh kedataan salamatan. Wabil khususnya kepada buhan malak nang jauh datangan. Adilain waktu mudahan kaina kami rezekinya pertemuan, sampai kami kakak dem kaina diundang pian. Jadi nang tak lupa kami mendoakan lawan kakak beju habang dinanya nang hanyar kawin. Ulun mendoakan mudahan laki pian bersembunyi di belakang, baut lantuhut kada sampai pelunggaran. Ya hingga kaifian kaina lakas petianan. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan salah lawan hilap mohon dimaafkan. Sekalinya anak sudah cersaikong si dinang berisian, ngapang tuh dilihat kayak masih bujangan. Jadi tak lupa kepada nang laki kita lah berilaan. Jadi nang madihin hendak diakhirakan, lalu nang terakhir ulun mau ucapakan padahal pakai pantun banyak kai berisian. Namun pantun terus apabila kita ambihan satu sedang kami bertahan. Wassalamualaikum minta rela bertahan ilahi. Kami bersatu langsung bertahan.